Koka Produkt, nekada najveći proizvođač pilećeg mesa, doživio je sudbinu stečaja. Od velikog i prepoznatljivog brenda u jednom vremenu i zaštitnog znaka Gračanice, preostala imovina se iznajmljuje i radnici ne rade i tvrde da se stečaj ne provodi na najbolji način. Jedan manji broj radnika danas se okupio pred upravom firme kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo i apelovali da im se pomogne. Mi smatramo da stečaj nije trebao biti ni pokrenut, jer kakva je situacija bila prilikom pokretanja stečaja krajem 2011. takva je bila i 2005. Sad, iz raznih razloga, ali mislim da je iz najviše političkih lobija, obračuna, ne znam nija kako bi to nazvao, došlo se do ove situacije kakva sad je. Prije pokretanja stečaja nismo imali redovna primanja, ali smo ipak uspjeli da tu imovinu sačuvamo od devastacije. Sad već imamo situaciju da se jedan dio imovine Koke da je devastiran u Stjepan polju. Ove ostali objekti koji su iznajmljeni i radi, oni su u funkciji radi. Nas je ovdje trenutno 30, a uslovno posljedično sutra ako se ova Koka Produkt razbuca, rasparča, bit će nas više od 100, jer imat ćemo radnike s Pribave, s Dobrovaca i ostalo. Podršku okupljenim radnicima Koka Produkta dali su i predstavnici plenuma građanki i građana Gračanica, ističući da će zahtjevi radnika Koka Produkta biti uvršteni u zahtjeve plenuma koji se kontinuirano upućuju prema svim nivoima vlasti.